Ke Khorshing official pigere YouTube channel thir tu zongzong te chibai vek kole tunlai hian vokvul tu ten boina le har sanna na men lo kantok meka lungsena voksom ko chuang thitoin elisa PCR test mangin sample te hi PRRS le classical swine fever CSF ani le ni lo endik ani a April ni khan result hi hriat ni in classical swine fever CSF PRRS le PCV a negative fek ani African swine fevers ASF rin hlel om ani le ni lo RT-PCR mangin voin hian CVS AH endik ani don ani district lungsen khuwa vokpul hri alenga nimin thleng khan voksom ko chuanga thito vokpul hri leng wang hian lungsen mipui an mangang hle ani thodom danin vokhri leng me ka wangin tun hnaya voksom ko chuang an thito HN Veti department tarlan danin lungsena hian march ni somhni pakhat sang ni somhni pakhata vok athitrana chumi chungchanga chuan tlabunga chief veterinary officer in march ni somhni panga report adong tlabung CVO chu march ni somhni paruka lungsena akal a Vokthisen blood sample lain rapid antigen test mangin PRRS CSF le ASF ani le ni lo endik ngal test result achiang thailo sample te chu epidemiological center Aizola endik turin anron thon ngala epidemiological center a hian elisa PCR test mangin sample te hi PRRS le CSF ani le ni lo endik ani a ASF ero primer anla nei lo wangin endik ani lo sample te chu PCR manga endik turin College of Veterinary Science NAH Celestia thon le ani a April ni khan result hriat ni in CSF PRRS le PCV a negative fek ani ASF rin hlel omani le ni lo RT-PCR mangin voin hian CVS AH hian test le ani dona chonhulama result hriat thei ani ang confirmatory test ro chu National Institute of High Security Animal Disease NIH SAD a chau ti thei ani HN Veti department chuan lungsena vokshileng kai te chu ni khate mo chon ei du lawa an thi zui mai thin ni in antar lang hri chu khoi atanga lut nge ti soichian a har thu tar lang ani Bangladesh atanga voklak lu ruk wang ani thaya Mizoram pon atanga sarep lak lu wang ani thai bok an ti di ke Khorshing official pigere YouTube channel thir tu zongzong te in zawai chunga lom thugan soye